I pozdrav ljudi moji, dobrodošli u naš novi video. Nane ljudi postala desingerca, ja nemamo šala, a punila sam ga. Uglavnom ljudi, ja i Nane danas snimamo nešto u vezi, jedno koke otvore, nešto zimske radosti ljudi. U Bariboru je veći snijeg pao nego ovdje, pa mi je malo žao što sam došla. Nebitno ljudi, pustimo mi to snijeg. Nana je išla po lopatu da nakupimo snijeg. Zašto da nakupimo snijeg? Jer danas ja i Nane pravimo najvećeg smješka na svijetu. Na svijetu. Banane. Sa malo snijega. Gledajte, Nana ide sin. Znači, ljudi u komentarima ocenite Nane patike od 1 do 10. Znači, Nane samim patikama leti koliko Nana na sat? 100 na sat. Eto, vidite. Uglavnom, evo naše sanke. Sad me je malo Nane provozala. Inače, ljudi, prvom prilikom kad mogu da panem, ja sam pala. Evo, Nane sad uzma bum snijeg. Pa, ja mislim da ću ja ići probat niz budala da se spustim. Zato što ide bogam snijeg. Ide, vidi. Tako je mokro. Al more! Može, boga, mi me Nane. Sida djeca i ona dalje došao i mir radi. Pa šta to mene briga za njima? Vidite, to tako ljudi skupe, čekaj prvo da skupimo ovo pa... Čekaj prvu da napravimo, prva mora biti najveća. Pa ja, prvo da zaokružimo. Dok se još zatrpa, onda ćemo ukrugnuti. Aha, dobro. Tako samo. To ćemo onda... Evo vidite, Nane to brzo. Tako da ja se vam javim kad prvu kruglu napravimo. Nane sam snimaj kako ovo zaokružim. Uglavnom Nane je sad nabacala ljudi tu snijeg, ne moraš ništa stišti. Sad drži. Sad me zako snimaj šta ja dole radim. Znači ljudi svi znate kako izgleda Snješko Bijelić, to valjda svi znate. Svi znate da je on ima jednu malo veću krugu, pa malo manju krugu, pa najmanju krugu. E to sad ja i Nane moramo pokušati. Kao što vidite, već nam je prva uspjela, to je Nana uspjela da nabaca. Vidite sad ljudi, malo nam je ružno godnik, pa moramo malo ovako. Evo ga. Malo nabacam ovako. Evo ga. Snimaš ti to dobro? Dobro. Ljudi, ako ne bude fino snimano, znate ko je snimao? Natrpaj tu. Aha. Tako da ljudi, ovdje moramo malo rupe da zaštiti. Inače ljudi nije nešto puno previše snijega palo, pa je malo ružan snijeg jer nadam se da će noći da pada snijeg kako su i najavili, pa da će sutra cijeli dan noći. Uglavnom da sutra mogu fino sanke sve. Evo ga ljudi, prva krugla je do gotova, ha? Ti još malo tu popri ispred. Koje? Tu. Ovdje još tu. Aha, i Nane da je to sve... Pa da jednako bude, ja. Ma hajde nema to veze, to kad mi stavimo kruglo, iduću kruglu pravi Nane. Ajmo. Iduća ljudi, krugla malo manja. I Nane će sada, vidite, ovako napraviti. Vidite ljudi kako me Nane gurala. Gledajte ljudi koki, dida kase, koke. Znači ljudi, ja se kako se bojim ko... Jo, ljudi, šta uradi Nane, odrnem snijeg. Širi bi tako je. Nisam znam gdje. Joj, crna Nane. Vidite ljudi, našto nam liči kruh. Oj, baš sačuvane, do Bog da gdje idemo na takmičenje kako. Ha? Ovaj će dujni. I onda još manji. Aha, još manje, ovo će biti to. Viđajte Nane, ljudi. Ovo će biti ljepše. Nane John Cena. Ajde sad, neću tu ovdje biti, valjda. Pa ovdje sad na ovo moram staviti. Pa ti nemamo toliko žena snijeg. Aha, dobro, okej. Ja ću oblikovati malo u krug, ha? Znam koga je oblikovao. Vidite ljudi, travuljne. Tu sam ovako loptom priđem. A prosto trebalo mjesto napraviti. Ja ću ovo malo iza ovoga snijega, ovako. Uzmaj snijeg. Ja se ljudi samo nadam da će padati na večer snijeg, jer to je nešto najbolje kad može da se desi zimi. Ovdje baš ne smijem da stavim jer ima puno koreli buba. A znači moram malo postaviti bogam. Eto ga, Nane počinje drugi krug, ne znam gdje da stavim telefon, da nas snijeg snima. I ljudi, namjestila sam mjesto gdje će nas kamera da nas snima. Ja ću ljudi, vidite moj auto, čekaj. Gledam ljudi, prehladno je van. Tako da, ako već imate snijeg, izađite malo van, igrajte se. Nije nešto bogam, malo je voden ljudi, snijeg nije baš nešto dobar. Ali nema nikakve veze, evo Nane nosi. Ali treba da je manji družo za toga dobro. Malo ćemo ga ovako. Ovdje sam da damo snijeg. Čekaj, evo ja ću dužim. Evo da. Evo na njih. Pa ovdje okolo da fino izgleda. Ovdje je rupa da.
Da se zna. Samo ima. Ajde stavljaj. Jo, ljudi, kako će njem faca biti? Oj, ne dobu. Evo vam svi da ja. Mora ono biti malo ova, da se zna. Ha? Pa ja, makar ne znam. Hajde ti pravi drugu krugu, ja ću. Ja sam glavu još, jel? Pa ja. Tu ćemo još jedan. Ne, glavu. 3, izlazi na 3. E tako, vidiš kao malo ovako. Ok, sad sam mama ne glupuje kod blizu. Jadan ovaj, šta ćemo sa ovim? Znate da bude još snijega posle. Oho. Ovdje si zove. Nisam znao da ovako se, znaš, puno pravi. Pa ja, vidiš da nije vodan. Nije još vodan, zato si ne pravi, zato što je vodan. Pa ja. Ja gledam. Hajde pravi drugu. Čekaj sam, da ga snijem. Tako, ja s ljudu bunda, nanu duksec. Gdje sad ga? Joj, sad se gleda ko jaja. Kako se sad gleda? Jaja. Jel dobro? Ideš ovdje ništa ne vidiš. Pa eto, ti kaže da ne treba mi. Evo, još jednu glavu. Malo, Nane, malo. Vidite ljudi, ovo samo moram izobličiti. Da bi to... Upsi. Nane, fakt ne moraš praviti. Čekaj, sad ću ja tu. Malo boksom, ljudi, nabijemo i to je. To je to. Vidite ljudi ko trenira karate. Ba evo ja. Kako ćemo ga krenuti? Ma ovako. Doj. Tako. Tako. Čekaj, krenim ovako. Dobar je ovako. Čekaj sad. Gdje stvar? Što se ovo rodilo? Nešto. Oh, joj bože, ja pravim razvarim. Gledaju nas. Hajde. Nije nas spavio. Znači, daš to. Pa ovo sam 3 sati. Sad znaš što tam reći snima. Ovako, gledaš ga malo u krugu jer nije ovaj kvac. Jo, ljudi, nas će voliti. Pa sad ga kružimo. E to sad. Mora se znati gdje to je. A da ti ne se to. Znači, gledaj. Unčad. Nani ima Petar unčad, ljudi. Bogata. Bogata Nani. Nemoj to rož. Pa moraš da se vidi. Pa dobro. I vidiš, onda sad ovako izobličiš. Joj, naš će ovdje liči. Dobro je, pa tako sam. Pa dobro, baš vidim. Samo ono. Okej, dobro je. Sad mu trebaju ruke. Uz čega ćemo? Ovo ima sve hvala. Jutra pravo. Svoj, joj, logično gledaj. Znači, ljudi, pogledajte. Smrda mi glava. Smrda mi. Kako sad? Ljudi, ovo sviđa naš. Ovo se sviđa naš. Moramo naći tu šerku sad na glavu. Gdje šerka? Eto, taj vanđe nama. Sad čekaj. Ljudi, u snimku je crveni u nese poseban, evo. Drugi čas stane. To super, vidiš. Vidite ljudi, Sad moramo naći kamen i staviti sad, kuću. what? Usta! Ruke vodi idu. Ne, ući da iđu. Ma, hajde. Hajde, moramo ljudi. Sad nađu neke grane, to ću. Evo grani ispred nas. Čekaj. A, ljudi. Pišite u komentarima da li vam sviđa moj Nani. Evo ruku. Ne znam, to možeš za nos. Pa dobro, ovo je veliko, ovo za nos. Pa šta fali da ima veliki nos? Kako šust, sad malo. Jedan snješko bi ne Pa gdje, na... Oj, boš sad čuvaj. I evo oči. Ovo nam bilo. Kamen sam. Kamen sam. Oj, pa da ne može. Evo, vidi. Znaš šta jedan vidi. Da znaš ti sinem koji ti famili, da sam neki ptivo. Daj još jednu. A, ljud moj dragi. To je smiješniji, bit će interesantno. Nadaj da zna ljud kako da snima. Znači, treba i nam još jedna ruka, nije valjda jedna ručna. Ovo je šta, treba nos. Pa, evo. Naravno, će nam mrtvo. Ima tamo zašće. Oj, hajde idi s nas je. Hajde. Hoću krenuti prema vam. Pa je. Rimči kaže vam kreni. Prema kamen. Odimo nos. Ti studim glavu. Malo me ljudi hera u glavu, čekaj. Čekaj, vidite ljudi, znaš što nam leči snježku vjepšat. Mene ljudi, majke im sramota. Ne do Bog da ovo ko vidi. Vidite. Iđe usta. Nana se potrudila za usta i propadeš u usta. Ne znam se, ovo gle horoza. Ne znam se ljudi, ali gore ima rukavica, ali biti bez rukavica.
Joj, aj, Bože, sačuvaj. Oj, draga Nane. Zaledite. Ha? Upsi. I ljudi, naš Snješko. Kvadratin. Oj, Bože, sačuvaj. Znači, nikad ljudi gori Snješko Bijelić. Šuti malo. Aj. Koga pravi? Ja bi se sad išla niz onu gore njivu spustiti. Bi bogan. Koga pravi odličan je, mama. Jes, vela. Sad ću vam ljudi pokazati kako me Nane vuče po snijegu. Hoš, Nane? Evo ga, ljudi, Nane se je potrudila da napravi Snješka Bijelić. Ljudi, od... Snješko sa trio. Ja tražim oko, ono. Aj, se morala. Nema oka, Onako. ono 3 oka, boli. O Bože. Mama, glav Nane patika. Bom, dobro, ne zalivaju sine, ništa ne propušta. Viđajte Nane patika, brzi gon. Ovo je super stvar za sve zime. Ti malo digni hlače kruhti. Ljudi, znate šta je bilo? Nane u mojim čizmama išla u grad i nju pitala gospođu da li ste vi na drogama. Pa i ja bi te vala pitala. Evo ga, kao što ljudi vidite, uspjela je Nani. Bravo Nani, čane, banane, kukudani. Eto ga ljudi, Snješko Bijelić je gotov. Dobro je Nane, ha? Ovdje si ga izgledao, mogar, naravno, gledanje. I vi ćeš vidjeti šta sam uradila. Ma ti, ja njega ulipšam, a ti njega razvoliš. Aj, čekaj da 0,5 da stavim. Oj, Nane. Nane, riga usred videa. Nane, riga usred videa. Što se rima, Bože. Oj, daj sam vam poprav šta se patiš. Oj, gledaj, njeme ruke nema. Čije druga, pa nije ni bilo druga ruka. Ne trebaju mu ruke. Snješko. Eto, udaj samo još kamen. Jelena Karleuša na aparatima. Samo još kamen, napravim dug mad. Oj, nemoj dug mad, još više ćeš pokvariti. Joj, baš sačuvaj. Jedan malo već, jedan malo manji. Pa to tu. Logika 0. Nema. Ljudi, kupila se steak fleece, to sam vam pokazala. Joj, šta je meni u čizama, nemoj kruha. Dobro je, Nane 4 stavi. Dobro je, draga Nane. Dole. Šta će mu dole? Dole mu None. Oj, baš sačuvaj. Dole najveći. Eto ga. Morala sam malo da puknem mikrofon. Dobro, ha? Hajde sad da se spustim niz i udala. Pusti. Pišmo snimet. Ovdje si ga razvala. Gdje? Ovdje. Ma kakvi ja razvala? Ruke, one ruke. Mora sam ići ščupati mu mrkvu da ima. A gdje pusti? Dobro. Mhm. Super. Ja pravi. Ljudi, u komentarima ocenite od 1 do 10 kako vam sviđa moj Nanin Snješko Bijelić. A ja sad idem ljudi da vam sin kako se spuštam iz onu njiva koda. Došla mi je tetka, pa idemo sad u kuću, tako da idemo ovaj skafander da se stavim da se suši i eto. Vidimo se narednim videima gdje ćemo da snimamo kako se nanesa, tako ćemo koja će bolje Snješka da napravi. Vidimo se!